Ahee, namunkani nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course ni tete ka hetisa video clip ya Benny Mayengani the president murangaphandle of course le 17 le. Guys akutele. A ni tshama ni ku tarisa leswi hi artist ya ka Gaza le 17 hayi ro sungula ku ri shutdown guys. Vona ni clip hinkwayo mi ta swona ku ni vulavula hi yini. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and lesbians, and now we need to do the band, the bigger move, the changing the story of the language, the close of the game, who is As you can see another section ya le guys, like vona ku vanhu va ri kwini kahle kahle. Kwala hi phefemula kona hi lase vanhu va ri kona. Mako ku sa ku ri njhani kahle kahle. A ku tale ku tala like a nga na ndhawu yo munhu a nga phela na mara ne. So ni nga vula tani ku congratulations to Gagash and the 17 ha va tirheni swinene. Na ku tirhiweni swinene. Na hi Gagash ni vona a tsakini as you can see his face there a tsakini swinene. Ku tirhiweni hayi hona. Hayi na power murangaphandle swin'wana we can see I know. It's very, very powerful.